La destacada deportista nacional, Kimberly García, obtuvo la medalla de plata y la marca mínima para clasificar al Mundial de Atletismo Tokio 2025, en la prueba de los 35 kilómetros de marcha atlética de la 44ª Dudinska 50, evento de nivel oro de la World Athletics que se desarrolló en Eslovaquia, el 22 de marzo. En su primera presentación internacional del año, la integrante del programa Ciclo Olímpico 2025 a 2028 del Instituto Peruano del Deporte, IPD, cronometró 2 horas 45 minutos 59, que le alcanzó para bajar el tiempo de 2 horas 48 minutos solicitado por la World Athletics en los 35 kilómetros para lograr un cupo al Mundial de Japón. Kimberly volvió a las pistas luego de competir en los Juegos Olímpicos París 2024, donde obtuvo diploma olímpico por el cuarto lugar en marcha relevo mixto junto a César Rodríguez, y en la 44ª Dudinska 50 terminó por detrás de la ecuatoriana Paula Milena Torres, 2 horas 44 minutos y 26 segundos, récord ecuatoriano, y en el tercer lugar llegó Katarzyna Ścieblo de Polonia, 2 horas 46 minutos y 59 segundos, logrando las 3 medallistas la clasificación al Mundial de Tokio. Vale destacar que, en 2023, Kimberly ganó en la prueba de los 35 kilómetros y batió récord mundial con un tiempo de 2 horas 37 minutos y 44 segundos, mientras que en 2024 tuvo que abandonar la prueba al sentir una molestia. Su siguiente competencia será el Gran Premio Río Mayor, 12 de abril, en Portugal, donde campeonó en 2017, 2022 y 2024. García fue la única representante peruana en la Dudinska 50 y es considerada en el programa Ciclo Olímpico 2025 a 2028 del IPD, que otorga subvención económica durante 4 años consecutivos a los deportistas nacionales con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y Los Ángeles 2028. A continuación, las imágenes de la llegada y premiación del podio femenino en 35 kilómetros marcha en la 44 edición de Dudinska 50 2025 gracias a Slovak Athletics. Zatiaľ čo mužská súťaž nám priniesla fantastické výkony, slovenský národný rekord, svetový rekord. Ženská súťaž bola zaujímavá zase tými premenami. A je to víťazka, the winner is Paula Milena Torres from Ecuador. Congratulations. Paula Milena Torres, teda čas 2:44:26, to je čas víťazky a čakáme, či Garcia Leonová bude mať striebro. Mala by prísť zhruba o 1,5 minúty po nej. No a samozrejme pre Paulu Milenu Torresovú to je splnený limit na majstrovstvá sveta do Tokia. Ten má hodnotu 2:48:00, takže predpokladám, že ešte nasledujúce 3-4 pretekárky sa do limitu zmestia. Torresová, to je dokonca národný rekord, so it's a national record, 2:44:26 of Ecuador. Our congratulations to Paula Milena of Torres. Do cieľa prichádza v týchto chvíľach aj Kimberly Garcia Leonová, reprezentantka Peru, ktorá so štartovným číslom 4 takisto splní limit na majstrovstvá sveta do Tokia v tomto roku. Hanka Burzalová, ešte ju povzbudíme, ešte má pred sebou ďalší kilometrík. Hanka Burzalová hrá predovšetkým o svoj osobný rekord, ktorý by mala zvládnuť. No a ešte nám chýba zodpovedanie otázky, kto skončí na 3. mieste v dnešných pretekoch. Žien na 35 km, veľmi náročná súťaž v chladnom počasí, v studenom vetre,
ktorý ešte tú pocitovú teplotu znižoval. Ale tou bronzovou sa stáva dnes poľská reprezentantka Katarzyna Zdieblo. Toto je ona, štartové číslo 5. A jej výsledný čas 2:46:59, stihla to pod 2:47 a ešte mala minútu k dobru, aby útočila na limit na majstrovstvá sveta, takže má ho splnený. Možno aj Orbanézová ešte bude limit stíhať. Tretie miesto, sezónny rekord 2:46:59. Season best 2:46.59. Women, 35 Representing kilometers. Poland, the bronze medalist is Katarzyna Zdieblo. Druhé miesto, taktiež v sezónnom rekorde 2:45:59. Silver medalist, also in season best 2:45.59. Representing Peru, Kimberly Garcia León. A napokon víťazka v osobnom rekorde, národný rekord Ekvádora. And finally, the winner is the national record of Ecuador, 2:44.26. Paula Milena Torres.